stvarna ženska ljepota uvijek dolazi do izražaja ukoliko je dama pristojno odjevena, ukoliko je veći dio njenoga tijela pokriven, jer i sa aspekta estetike, a pogotovo i sa aspekta vrednovanja, dragulji se nikada ne drže onako otkriveni na trotoaru. Dragulji se uvijek drže u sefovima, zaštićeni su. I sad čak sa aspekta zainteresiranosti muškarca, pogotovo ako želi dama i poštovanje da ima uz zainteresiranost muškarca. Dakle, uvijek će biti ono što je, naravno, uvijek će biti ono što je zaštićeno interesantnije, uvijek ono što je nedostupno pogledima interesantnije. Ako je dama potpuno otkrivena, ako su sve njene estetske čari ne izvoli svima. Izvini, zašto bi neko bio sad dodatno zainteresiran kad je već sve vidio? Dakle, između ostalog, u Srbiji mnogi otišli smo na drugu temu, ali teraju žene da praktično oni pokazuju svoje žene svima. To je strašno. Mislim da su ti muškarci slabi muškarci. Kao da nude te svoje žene svima. Vidite, ja mislim da je tu jedna velika kriza prije svega etička, a i na kraju kriza muškosti, jer je zaista velika dekadenca u kvalitetu muškaraca u ponudi i to je jedna činjenica. Između ostalog je to refleksija. Jer muškarac koji ima potrebu da razgoliti svoju suprugu i da je ponudi javnosti kao izložbeni eksponat, to je nikakav muškarac. Dakle, taj nema muškosti nikakve. To je jedan paradni život. Šta je njegov problem? On pokazuje to suprugu kao da je uspeo u životu. To je takozvana kultura hipokrizije. Kao trofej. To je zapravo tako, jer on nju ne voli, jer onaj ko voli mora imati ljubomore, ne mnogo, i nije problem ljubomora. Ko voli, on krije svoju ženu, jer to... Tako je, i on je ljubomoran. I ljubomora u samom načelu, u sopstvenoj u definiciji, nije negativna kao pojava, jer ona je zapravo izvedena od iste riječi ljubav. Ali i ona je potrebna. Zašto se kaže ljubomorno čuva nešto? Kao pozitivna konstatacija. Problem su manifestacije ljubomora. Dakle, to je problem. Kako neko svoju... Ako ima muškarac koji voli ženu, mora imati ljubomoru. I on ne može se ponašati primjer da mu je sve jedno kako se oblači, kako se ponaša, tako dalje. Naravno da ljubomora ne smije da izađe iz kontrole, pa da, ne znam, bude onda to ograničavanje nekih elementarnih sloboda, ne znam, ne daj Bože, nasilje, tako dalje. Ali definitivno, muškarci koji vole da pokažu svoju suprugu svima ostalima, oni nju ne vole, oni nisu pravi muškarci, oni nju ne štite i ona se uz takvog muškarca ne osjeća damom.